Onaethirwa uri urari munene wa borisi Japhet Koome berio gitini mbeumbithe kuma muci wa Maua ni marombete gwikirwa mpini wa Koome kumania na utumiri wa binya kiri borisi na kuthinia mbeumbithe 41 matigitwe mariaku ni murigo makwenda Japhet Koome akamatithua ukadirikanwa muci wa Maua mbeumbithe nkuruki ya matano ni matigirwe na banjo cia miri nyuma ya kuringwa na risasi kiri maandamano. Dennis Mugendi na riboti ino. Mucini wa Maua kuri kumwe antu babethi bathithiti maandamano ya kuregana muswande jo wathubwa mbesa sabasabene baba ingi baringiro risasi ni polisi na kugwata banja ingi nandi antu babethi ni bakenerete kwibuta ngugine kwa inspector wa polisi Japhet Koome na toka bubuting'ani bariuga na bateretwe ikugwatwa arugurwe thitango na atwirwe kibungo gya nsera kwa mtonge oretharia manto amaya kurisign Japhet Koome acia uthengwe ararita na actually itonete antu abethe mno boroi na arora kwenda kuorwa generation ye to take leadership in the future te manto amaya bado to anto bamerito kubiboya mno no ntoba kurisign na batere nya kubungwa brombomba kwa ontobo ye kurisign wa Koome na rasereri mno ni kurisign nonto if jamaa oyo kya kwithira etete ara kendra mba kuorwa antu it is so unfortunate na abwiri kurisign na so far abwiri kuchunguzwa nonto nororo ete anto wengi sana kithurai jamaa oyo abwiri kuruguru wa case na gathitangwa na thekwe kenda ithrere example kiranto barabangi bake ya mwara ki interior security eta kwa rimanto Koome antu bedrite beku ya mno ri Koome arari IG kuwa kya kumboswa mtungi okomea sheria kana mtungi okomba ku counter ithi maandamano ria yeya kwetha kwi mzuri mno ki no nduito dezo kiba swa visa hivi inge mno kumania Koome na aombe oswa munturo ukombana na ngwe ya interior tinduki imbithi yaki bari na magi igurure Koome indi kinyanto bakuru ni bamorotete Japhet Koome na bati kurisani mapema nonto ngwa uteta gona na nyane thoku muno kworoethia antu kinyare antu bara maandamano kwa Maua anabeto banana ibarathirwe thai baina mayata onde ya babu boya dene kenyonto na bakethoro Nairobi rero kwa ngwanto boro bainge muno ontoro itrona kwe batega na bakiri kuniene baitangyo ko itango ko Koome na batigurwa mastaka ai kwa court kenda mya gutwero the youth ibo bakuwa na ora ndorera thiate ora tukua nonto kintu kimwe tutikwenda thirikari na nini ena musene na turenda justice in all. Inspector General uarethirie tene kiwo nto atsaine ka tomba na kwenda wa mbere ya butwa asaine wengwa na narethirie manto amya kinye no tegwa tutetha sinyata. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini wa Maua, kaunti ya Meru.